obraćanje direktorci osnovne muzičke škole i profesorici Peslana Mersihi, a nakon toga i posljednje dvije klavirske tačke. Igru izvodi Krak Sara, 6. razred, profesorici Karić Aleni, a mali valcer izvodi Matković Ena, 3. razred, profesorici Milutinović Mejti. Ovako, ja sam ponosna što smo večeras ovdje okupili da bi podržali i pozdravili našeg kolegu, profesora Armena Škobalja, u njegovom jednom, tako da kažem, pionirskom poduhvatu na području Bosne i Hercegovine, što se tiče same publikacije, dakle, izdavanja notnog materijala i nosača zvuka. Dakle, ovo je jedan notni materijal koji je jedinstven na području kako našeg kantona, tako i šire. Inače, u Bosni i Hercegovini muzičko stvaralaštvo, kao stvaralaštvo, kao komponiranje uopće muzičke literature je u toj jednoj vrsti stagnacije, dakle nije ni bilo u nekom razvoju, a danas ja želim stvarno da kažem da je ovo uistinu jedan pionirski poduhvat napraviti jednu kompoziciju, napraviti jednu zbirku, dakle notnog materijala i izdati je. U današnje vrijeme kada muzičko stvaralaštvo, dakle Bosne i Hercegovine inače nema originalnu literaturu, dakle kompozicije koje se i rade u osnovnim školama su dakle, jednostavno prepisane. Dakle, ovo je nešto originalno i ja se nadam da će poslužiti prvenstveno u tom pedagoškom radu samih nastavnika i u osnovnim školama, kako na području Zedo kantona. Ja se nadam da ćemo mi to probati proširiti dalje, dakle da ova zbirka Mali pijanist dođe u ruke i ostalih profesora, dakle nastavnika na području federacije. I ja sam sretna što je Armin uspio, jer je Armin jedan kompozitor, profesor koji pored, dakle, svega ostalog ima to u sebi, dakle, da može još toga da da. I ja se nadam da je ovo večeras njemu u stvari samo jedna stepenica u tom njegovom stvaralaštvu, bujnom stvaralaštvu, bogatom, i želim mu stvarno puno sreće i želim da zna u stvari da ima uvijek podršku osnovne muzičke škole, jer je stvarno jedan talenat za ove stvari. Eto, hvala.
se obratiti autor zbirke profesor Armen Škobalj. Pozdravimo ga. Ja vam želim dobroveče, pozdravljam sve prisutne. Za one koji mi ne znaju da se kratko predstavi, znači ja sam profesor Armen Škobalj, po struci sam profesor teoretskih muzičkih predmeta, po vokaciji sam kompozitor. Ja ne bih puno pričao o zbirci, pošto je profesorica Ivana već dosta toga rekla. Ja bih samo da se zahvalim, i to prije svega udruženju Dječja nota, koji je organizator ove manifestacije, ovog koncepta, zatim profesorici Mandić Ivani, koja je napisala recenziju i zapravo napisala je prstored, koji je jako bitan element u ovoj zbirci, jer omogućuje zapravo tačnu izvedbu i interpretaciju ovih kompozicija. Također bih se zahvalio profesorici Mersihi Taslaman, koja je podržala ovaj projekat od početka zajedno sa klavirskim aktivom osnovne muzičke škole, zatim direktoricu srednje muzičke škole, profesoricu Salčinović Melihu, koja je omogućila da nam ovu salu na korištenje večeras, i želim da se zahvalim još učenicima osnovne muzičke škole koji su na najbolji mogući način donijeli ove kompozicije. Hvala vam još jednom. Evo, to bi bilo sve. Ja ću samo napomenuti, obzirom da smo mi neprofitabilna organizacija, ova zbirka se neće prodavati. Pa ću ja onda sugerisati da nastavnici i profesori klavira, dakle, večeras mogu dobiti, dakle, besplatan primjerak ove zbirke. Ja se iskreno i toplo nadam da će naš napor, dakle, i Armenov i nas kao udruženja, da će ovu zbirku uvrstiti u nastavu i da će se naći, dakle, u programu u nastavi. Ja sam ovu zbirku već dostavio u osnovnu muzičku školu Tešanj, Maglaj, Žepče. Naravno, ovdje imamo, mislim da ima i srednja škola par primjeraka. Ali bi zamolio, dakle, kolege, klaviriste, ako mogu, dakle, ako idu negdje na takmičenje i tako dalje, da ovu zbirku slobodno nek se obrate ili meni, ili profesorici Ivani, ili profesoru Armenu, da tu zbirku izdistribuiramo, da ona zaista zaživi u našim osnovnim i srednjim školama, jer ovo je skroman tiraž, svega 200 komada smo štampali i zaista ne bi bilo dobro da neko uzme tu zbirku i da je zaturi negdje u kući i da ona tamo stoji. Ovo je zaista namijenjeno za nastavu, dakle, i ja vas molim da, dakle, ako idete negdje u Mostar, Sarajevo, Tuzlu, da ponesete kolegama, da im poklonite to i da se to jednostavno na taj način raširi po Bosni i Hercegovini. Hvala vam lijepo za kolege, skromna zakuska, susjedna.